a go tswela pele a opa wale nnete fela go di mara tafola kgaitse dia ka re ya lebogale ka no tswela pele sa re thobela gape go ba theeletši ntate Moremi Thobelo. ntate ka aha le ba šomišane ka ene ke tlile le kgono ke tlo go gopela thuso ke sepetse bophelong bja ka kudu ka kapa mo e leng gore ke fetša e le gore ke tlo ba le kgatelelo ya monagano ke sokola ke sokotša ke bana ba ka ba ntshokotša ke bile le tata go bana a sa tlhokomela bana le nna ka tswela pele ka bophelo bana ba thoma ba tshwenyega ge ba tshwenyega ka tloga ka ya mothontsoko ga a fihla a re o sepele o ye hlageng o yo phahle badimo ba bana ba o ba rake mo baneng ke sepetse ke ile sekgweng ke ba tšere ka mokana ga bona ge ke fihla sekgweng ka bolela ka mokgwa e leng gore ba mpoditse gore ke bolele ka gona ka moswane ge lehlaba ka tsoga ka ya mošomong ge ke sa le mošomong ba mpotsa ba re go na le ngwana e leng gore o go betse go tlogeng moo ke sa lebeletše ke iša ngwana sepetlele ba mo thuša ge le sa gape kala ka moswane o mongwe ngwana le yena o wele leseng a le polong o robegile letsogo ge ke sa ditše gape ka letšatši la boraro wa mogare a wa le yena a thogega loto a no re mo di-stepseng ga e tswa mo monyaka a fologa mo monyako awa goeng ga gage baseng mo e leng gore ke ka kudu ngwana ola o robegile loto le yena ba mo iša sepetlele ba mo thuša so le kgono ke tlo kgopela go babedi ba dipitša le lena le bophelo bja ka gore go hlakahlakane tšatši le leng le gona o mogolo wa ka na e tswa e le bošego o itse ga a boa ke re ke ya mogaleng ke itse ge ke kopana le ke ngwane monnyane ke itse ge ke kopana le yena mo monyako a mphetola ka mokgwa e leng gore ga ke nyake ka gona ka mo iša letsogo tsoga sepetlele se sengwe gape di dilo tšaka ge di tsamaya gannyane gore mona go tla phumelelo bophelong bjaka ke tshepišwa gore bjale ke a phumelela dilo tšaka ka moka ntšhwela ke tshepišwang yona ga e sa le gona gomme ke e lebeletše gore bjale ke a fihla mo mara ge o sentse gore ke fihle a go sa kgonega gone bjale ke no phela ka la modimo ka 2022 ke tswile lebanta mo molaleng October e nngwe le nngwe le February go tloga ngwaga go feta le ngwago le ya tsoga ke nyakile thuso gore ke tsene ka mo ke tswa ke tsena ka mo ke ntšhitše ditšhelete tše ntši mara ge ke thoma ke tetebella le a tswa le noritšile nako nngwe le boele morago nako nngwe le itswe gape le boele morago dilo tšaka le tšona tša ko mošomong di sepela gabotse mara go fetša go e ba le gore ke tsogelwa maatla mo e leng gore le gona ke no gore ke gone jale ke phela ka la modimo ke phela ke khuname ke phela ka sneifi ke phela ke nnoši ke phela ke lla ke tiputše gore nna ke tlo feletša kae a se se ntshwenyang ke eng ke badimo ba bo ka mo baneng ba ka ke badimo ba gešo a ke boloina a ke tsebe so ke sello sa ka sa lekgono seo ke kwele o bolela ka taba ya bana ba e leng gore mroka o e kwele gore mphitile
a ka kwa o bolela taba ye o ileng wa mpotsa yona ya gore mokgalabe tate mogolo wa bana ba o ne le go te ponagatša ditorong tša gago a bonagala a se a thaba ka kapa ke itse ka tloga ka hwetša ge ke fetotelelana le papa bae ka hwetša lesogana tseo ka phedišana lesogana ge ke boa ke ile go sogana le ke robala ka moreng yaka ke itse ge ke tsoga ge ke lebelela ke kry-a mogalajoši o dutše mo gausi go na le sofa mo gausi le beto waka ke kry-a mogalajoši o dutše mo o ntebeletse ka mahlong mapele o be o robetse kae o be o ile kae ke ile mayo ke itse go fetša tlogelana le papa go bana wa tekerela lesogana Kerela tso lesogana tseo so mokgalabe o mmona o le gona kowe o leng gona ao Eh. ge ke boa gae a kere ke tswa mayo tsoko ge ke boa gae ke tsena mpeteng ke re ke ya robala ka gageno ka gešo okay ke itse ge ke tlo phafoga ke hwetša mogalajo o dutše mo gausi le nna ke tsogile ka lebelo ka mo lebelela go ntebeleleng ga gage o nulo šikinya hlogo kana mokgalabo ke tate mogolo wa bana ba tate mogolo wa bana ba wa tlhokofetseng wa robetseng wo kgaoganeng le morwalo eo ke kgaoganeng le morage le ne le bana ba bakae ba bararo lenyalane a ra nyalana ebile le go tseba ka lapeng a senge go tsebiwa ka lapeng mara mokgalabe o kgona go tsena ka gageno a go etele ka mo o robalang ka gona a be a bonagale a se a thaba ka moraga gore o boe go botoborosi gomme sogana le ke tlileng lona le ke mošimanyana kwa mathomo yena ditshwenyego tša gage o bona mokgekolo tsoko ka mo gae o biditše mokgekolo a re koko go na le mokgekolo kua tseleng gore o kgopela snafe mokgekolo o dutse kua tseleng go na le mokgekolo filo mola tseleng gore o kgopela snafe koko wa ge o itše ga e tswa o itše o nyakile ga a bona mokgekolo mara ngwana wa mmotsa gore koko go na le mokgekolo filo mola a tsena ka mo lapeng o ka mo ntle gakeng o re o kgopela snafe koko wa ge o itše ga e tswa a fihla kwa tseleng a gona motho mara ngwana gore ke a mmoa mosegare bošego mosegare nke o ise ka mo go koko ka mo le kae koko re gona ka kapa le kae ka moka ntate moremi thobela mama le kae ntate ka kapa thobela le lena bašomi mmogo le bona bapei ba dipitsa ke nyaka gore o nke o gatagate mo tabeng ya ngwana ga ba go botsa gore gone mokgekolo kua tseleng ge o mmotsiša a describe mokgekolo ke mokgekolo le motsebang ga botse go kwa bana ba ke botseo le motho a ke motseo o mpeditše ke le ka mothešeng ke apeile ba raga poto wa tla ka mo go nna gore koko mokgekolo ka mokgwa wa ntshwenyago metlhe ga ke ntse ke bapala polo ke ne le ba bangwe wa tla o kwana le go mpogela o nama maoto mone jalo o re ke mo kgopelele motsoko mo go ene ke rukae o re šule mo lapateng ke a ikamela nna ke bone motho ke re mo kae o re šule o rwele kefa e kgolo e tala ke ka mo lebelela a ke bone motho ke re ai ye wa ba jwa ke napile ke a ka kgomela ke tikela ka kwa gago a senke ke bona ngwana wo ke wo ee nke o ise ka mo go yena goreng bafana kokwa go sebelega papa go wa motseba ka matlho e be se yena o mmoneng go ba be le yena jwale nkane ge o botsa koko a o re koko šule o re so o ne gore ke bone mokgekolo o mongwe jwale bafana ge papa go a go tlogetše ge o bona koko wa go no re mokgekolo o mongšule o re o nyaka snaife ga o kgone le go botsa koko wa go gore koko ke bona koko o re o nyaka snaife o mmone ga kae mokgekolo yena ke mmone gantši ke tlala polo gona motseleng a re o nyakang a re kgopela snaife a kgopela motsoko
o mmona le ge o bapala bolo mosegare le ka nako o mmona le tseleng e be e le mosegare o be o sa robala o sa lore išaka mo kgaitsedi ya ka ka mo kgaitsedi ya ka nako e go belegwa bana ba le dirile eng wena le lesogana la gago ga o santse re a tle ka lapeng mogekolo paletse ko go tla ka lapeng tata go bona beile motho a leng wa jika-jika a senke a itla ka lapeng ga ba tsebane bana bona e ba tseba ga bo bona ba fela ba ile mara itsela wena be o iša bana ga bo papa go bona o e leng gore ga geno a ba go tsebe wa tseba re beile phoso tabeo ka gore o ka se no tšea bana wa ba iša mo e leng gore le ga geno a ba tsebe gore ke kae koo ke phoso e kgolo bana ba o ba reeletse kae ga geno bana ba ke ga senke go no ba le nako e leng gore ba ile ge ba fetša go belegwa gwa ba le gore ba phasetswa kua ga botata go bona e renke ke botšiše mo ga itše di le kae re gona re thaba go tlile go nyaka thušo papa go bana ba ko motee goba ke banna ba ba fapaneng ke ba bararo alright ba ga bo mogala bo o re ba tlile ga kae ga geno a ba tlišetša ngwana o mogolo diaparo dikgaitše di ga senke di atla alright ka gore bana ba ke ba bararo ka moka ba bana ba gone le o moteo wa mo dišeditšeng selo alright wena o ya kua ga bo mogalabe o ile le ngwana mathomo ba se metlišetše selo gwa balwa bobedi ba se metlišetše selo wa boa wa balwa boraro ba se metlišetše selo go dintwa tša gago le mogalabe le bakileng ape ga monna o mmelegela bana ba bararo boraro ba o le šoo ka mothong and ntongwe ke tlong go go botša yona kgaetšedi yaka badimo ge ba nyaka bana ba bona ba ba nyaka badimo ge ba nyaka bana ba bona ba ba nyaka go na le ntho nngwe batho ba ne go e tšea sempolo kudu ka bana ke baka le wena mara bana ba bane bahlokomedi ke badimo ba bana ba ke botate mogolo le bokoko ba bana ba ge o e kwa ngwane wa re kokwage le ga no re mogekolo mongwe šule o kgopela snave ke sešupo sa go bontšha gore mogekolo badimo ba mmontšha gore santše a late bana ba ka madi gone madi a mang ga a latlhege madi a fapana a bana ene le medimo ya ka gore e ne matla bogole bo bokae mogekolo gore a re ba tseba o le ngwetši ya gage o sa phela ko kwa ngwana ba robetse o ntse o dula le ngwana bona ba robetse o dula le papa go bona o ba bolokile mogalabe lebaka be ke le motswetsi ka mogekolo ngwana ba na le 3 months ke kgonne ene e le ngwana wa bona koko lena se se le mofile maela mabuang ge le bona mogonyana a e tla re ngwana shuibi la boa re ngwana shuibi la boa ga pa re ngwana shu le ke fodila ke ka be le ka tate a sangala sa duty ene bana ba o le bilo ka one ke mogolo ba latela go ke ba banyana ba a ba šiane ga ke re ke sa bodeng pa ene nna senke ke mmona bela e ka boa alright a senke a tla boa ga ngwana ko ya mmerekong ga boa ene ga a tsamaye le ga dijole ke a makala ke fela ke mmotsa ke re ewe di motho ga botse bana ba o ba tšea kae o fontshega wa ikušiša a senke ke bona tata go bana o fontshega mare tšatši le le o a timele ke aga mamogolo ke aga ragadi a wa go lokile a gwa go ya matšatši a eya mothušo wene aowa ke mang ke tata go ela mathomo a yena o kae mmabo
aowa o re o tlotla neng aowa nna yaka fetsa e le gore kere a ke fepe ngwanaka ke sa phela ke tla reng jwale koko a sanka la iša molato ka ngwana o wa mathomo tate mogolo wago tatago o ile a re matšatšing a le gone o a rwalagana wa tloga ore wena o iša molato ka gore bathomo ye ngwana a rena o ba sa tsena sekolo le mare batho e sa le monnyane man a re monne wa gago o mo neetse tšhalete o re a ntšhe mpa ka ngwana a bokae ye wa mathomo okay a montšhe re sa le ba bannyane mare ene be le bogolo go ena o santse o re ntšhe mpe jalo ka gore monne gore tša re wene o ntšhe mpa nna molato ko o iša kae mo tlogela ngwane ke setlogolo sa ka wa gago o montšhitše a kere mo tlogele nna ke tlo mo fela a kere ngwanele a dula a re o mo neetse ditšhelete ya gore a ntšhe mpe ye a itšea a ija tata ga wa ntšha tšhalete a ya didocteng yena a tsamaya ba belega ngwane wa bobedi wa bobedi nnogo gape re sa lebeletseo a timela mpa rwa o topile mo mogala ke mosadi ao ke mang ke yena ba dula kgole le mo le dulang ke kgole ke gana mogaga bolena kgaitsedi gane wena o bereka dilo tša gago jwang a kere nna ne ke nagana gore e tla ba motho ene le gona ge motho o topa a sa be le nnete o topa a sa be le nnete tše ntši o tšhaba le go stressa batswana mara a re kwane kgaitsedi a kere a o ba jwe monagano a kere a re kwane kore re no bolela nnete ye e phelang o kopana le lesogana le ya go imiša o ntšha tšhelete o re tšea o ye go ntšha mpa ka number 1 go ra gore motho mabaka a gore a go fe tšhelete kapa a go eletse gore o ntšhe mpa lebaka la mathomo e ka ba gore o a te tshola rena why a bile le ngwana le wena lebaka la bobedi ke gore o diile ngwana le motho a sa morateng and then wena wa tšea tšhelete wa ya go ja ngwana a belegwa mara le ka morago ga mowe wa boela gape wa ya go moalela gape wa dia o mongwe gape ene ke kwele o re papa go bana bake nagana o dula le motho a seng ka no ya ga geno o dula le motho a ne nnete ke motho a go tsena mara wena sa gago ke go hlagatšalo go gwa ebile o mmofa bana wena o bo fitlhe go bana ba bararo ka monna wo a bontšhang gore ga go rate ka baka la gore a ka se re a go rata re tsa montšha mpa a ka se re a go rata a senya ke go tseba gore na ga botse ga geno ke kae go phelwa jwang remember gore moroka le ge ka gae go ne malapa a mang a iše melato le nna ka ga šo molato ga re iše mara ge motho a imišitše motho yena ka bo yena o swantse a tsebe gore ke sentše ke thereso a romele kgaitšedi tša gage ba iše diaparo a ke ro ka se romele batswadi mara ka nako nngwe le batswadi le bona ba ka babelwa ke gore mara ngwana wa modimo o phela mo go rena ebile o šetše a re belegetse ngwana a boraro ga re tsebe ga gabo ga re tsebe re na utswa kae gape gore bakgotsi batswadi ba ga moremi ba tle ga maubane ba tle ba kopane le ba ga maubane a se lenyalo e no ba go no re bana ba kopane ebile bana ke ba bararo bakgotsi ganeng go reng wa bona so family ya bo papa go bana ba gago e go feitse go tloga ka day 1 until le go nwa le go le ka mo motse community radio mroka mara wa tswa malome ka kapa mo go netaba ba go ne agreement between sesi le monna le papa go bana ba kwanelo tša lena be ileng kgaitše diaka le ka sebe le bana ba bararo la hloka agreement godimo ga bana ene ntongwe e leng gona ge batho ge wena le monna ga go lelwa ntwa tša lena di seke di affecta bana ntwa ya monna le mosadi ga e be ya monna le mosadi e seke affecta ngwana ngwana ge e le gore papa go wa bereka ngwana o swanetše go kry-a tšhelete ya gage ke tšhelete ya gage ngwana ge e le gore lena bobedi ga lena lene dithulano ntšhang bana ka gare ga dithulano tša lena wa ikwešiša
yeah so dikwanelo be e leng se se bona o bile le ngwana mathomo wa ba le ngwana bobedi wa ba le ngwana boraro o keng se abeng a go tshepisitse gore o tlo go nyala and then go padile ga go etla kae ke se be re tshepishaneng sona go padile ga go etla kae o mo dirileng wena se se bohloko ga se ke mo dira selo ke se e leng gore le nna ke diputša sona day and night gore ke eng se e leng gore a ke se dire se e leng gore ga se mo kgotsofatše ke kwele o bolela gore wena o tswa go bona bomammang wa re go e tswa mo go bomammang wa re go fitla ga e go robetsi wa lora papa go monno be ile nako kae wena le monno le hlalana after ngwana wa mafelelo be ile nako kae so after kgwedi after 3 months after 6 months after a year be ile after mengwaga mebedi be ile after 2 years o ne nako kae go ntjwa le wena le yena le hlalana gale 2018 2018 o ra gore go ya kua ga bo mogala bo boragadi ya bana ba be ba sa bolele selo bana ba senke wa le bona ga o papa go bona gape mosadi ga ya go robala kua ga bo monna o tsamaya le ngwana we e leng gore o tseba ga e sa le o monnyane ke yena o wa mathomo yena o be ba re o montšhe o yena o be ba reng ke montši ba feditše jale mpotse mo ba ba bobedi ye wa bobedi le wa boraro mama o bolela gore wena bo sa robala ga gage le monno monno o tseba bana ba ee wa ba tseba o ba bone kae ka re ba sa e ga gabo ba bona ge re ile toropong wena o be o dula le married man no and then ntwe e beng e dira gore o palle ke go tšea bana o etele le bona ga bo monna e be e leng ka gore go ya gona o be o ya o kwagala gore o be o ya ene gantši be ke sa nyako gapeletša thata ka re nna papa ka mo baneng o ba strict too much ba sa nyake dilo tša go tšika-tšika be nka se kgone gore ke tšee bana ke bušega ga botata go bona e le gore bona a senke ba itla ka mo lapeng kgaetšedi aka o dula le lesogane ka mehla le ka matšatši le tshepišana lenyalo gape ditsela tša lenyalo di a bonala gore tše tsona di ya lenyalong so wena o be o no kwa se monno a go botšang sona mara o sa kgone go counter ditiro tša gage because moroka sa mathomo o ka se dule le motho wa seega gabo man number 2 o ka se no belegiša motho bana and then wa senyake gore ka nako nngwe nke motho a tle le bana ka gageno le tle le no o no ba le yena le bana ba lena ka moka no a e kgonege ene ntongwe ke e bonang mo sese o sa rata papa go bana ba o sa morata mpotse nnete ebana wa gopola gore wa gopola re o ile go fetša go nthomela molaetša o la ka reng ka re ge ke go kwa o kwagala o ka re o sa rata monna wena ke mmoditše nto mmotša ke mmoditše ene sesi nna o bona go ya ka nna a o te thate wena a o te thate ebile a o te tlhomphe go tloga ka 2018 ge wena e sa le o kgaoganele le na le go kopana le e ka digwareng then o rata motho 2018 jwang e sa le o mmone ka 2018 o kira gore nke o tlhalose rato le o sa mo ratang ka lona la kgaogano ya 2018 until no go nna ke fela ke re go tla loka o tla ba ga botse ga ke nyako o ba le motho e leng gore ke ba le yena o tlo sokodiša bana ba so ke fela ke re ge e le tata go bona at least o tla ba kaone le ge e le gore ga a ba tlhokomele mara go tla ba le nako e leng gore e tla ba motho then wena o nagana gore since 2018 monno la o emetse wena ge o buša pelo wena ke ra go te potša since 2018 19 20 21 22 23 24 wena o kore o nagana gore monna o sentse ke kgaogana le yena aowa o emetse nna tšatši le ke bušang pelo e re ko go botse gore na go tlo o diagalang diamond ge e ka ba o theditše radio go nuale go sa o tlo go founela go nyake a go botse ka mokgwa a go ratang because o go kwele gore o sa monyaka ene o tlo go bušeletša o tlo go fa ngwana a bone ga a fetša a selegageng the reason why ke re nka no re ka ngwana mathomo a ke nyake go nape ke tsenelela thata ka gore ke nagana re le bonnyanenyana bo be bo sa le gona mara ngwaneng wa bobedi wa boraro ebile le lekgono le
o sa re ke a morata ke bona o ka re ge nka kry-a kakapa a ka se rate bana ba ka o tlo ba tshwenya maybe yena ka baka la re ke ba gage o tlo ba rata o paletse ko go ba rata sa mathomo a ke nagane gore nka thabela taba gore wena o tla gage se utlogela bana baka ke rage ke ba rata bana baka ke swantse ke be le motho wa ka le bana ba rena gape woman sese go dintong wa e ga botse ka wena moroka wa tsa mo gone bothata that's why ke re na sesi nto mathomo ko gore ka kapa ge mosadi a itla gae ke ne bo abuti ke ne bo sesi ke ne bo mme ba santse ba mmone moroka ga go kgonega unless e le gore diamond mo moyeng wa gage o tseba bana ba le se ba gage cause ya makatša like gore why le na se se lebele bonana ka masusi fela goba mo ga bo monna bo sa fetse bo sa tle msagare bo ba e ba le mam msagare na go mo ba ena mogepolo re bo ba mogalabi so ka malapeng a se mo batho ba ile gore ba ditse bo se se ba nyitse ba ba tla nyitse a gona motho ba go tseba mara ke tseba ke se se mo teng and then ba bamba ba nyitse re no kopana ge le gore ke ona maku or mediro mara e se and then mo medirong yeo le mo makhung a o ge le bele kopana be ba sa go bone a sa go introduce jwale ka mmago bana ba gage no ba mmago ngwana ke mmago mamma e reng ke mmotšiše mo ka re ga e tšedi o sa morata o duma re go thuše buang gore o boele go yena ene gona ke eng lebaka la gore wena o nyake goba o boela go yena a ke re o tlile o nyaka thušo ke thušo e buang e o dumang gore re go thuše ka yona gore o kgone go boela go yena thušo e ke jaka ka ke re kakapa o phadile thata bolela ke gore ke kakao thušo e ke nyakang ke nyaka thušo mo baneng baka ka dilo tše e leng gore ke tlogile ka ya kae ka khuna mafase ka raka badimo ba gage ka hlagela ke dilo tše e leng gore ke di hlagela gone jwale a ke nagane le bana ba ka re go sokola bona o nyaka gore go ba naganela go diegeng ke nyaka thuša gore ke tsebe gore a bana ba tshwenya ke bona badimo ba bo bona o ene wa tseba nna a re tlogele badimo ore ke re wena o nyaka re go thuše buang gore o boele ka ku mara jwale o sa morata o ka no senya ke go boelana le motho o mo ratang wena se seng go batamele microphone a re go kwe ga ke tla hlatswa pelo a ke sa nyaka o tlo e hlatswa jwang e go tšere 6 years ka moka e gana go hlatswega ke tla e hlatswa ka re ntho e ntira le gore ka mokgwa e leng gore ke ka gona ke fetša e le gore ke ba le depression so go eng ka nna a ke amogele ke lebelele bana ba ka nna wa tseba gore gone ntong wa ke ikwešiše moroka a ke tsebe mohlomong ka gore wena o motho wa sedimo o tla e araba gabotse ke nyaka go e tšea ka senama le ka semoya ka senama ge re ka re dutse ka ga maubane ka fase ga mohlare goba ka franteng wa tsena motho re sa mo tsebeng kua gating re botšišana a sa tsena jale o ke mande ya motseba na re motsebe napile ene re tlo mo tsepelela ka mahlo go tloga a sa tloga gating a ba fitlhe mo go rena go fitlhela re ekwa gore na o tlo dirang ke ya semoyeng tate mogolo wa bana ba o hlokofetse a seng ke a gata ka mo lapeng le jwale ka motho mogolo go šala taba tša ngwana tša morwage morago go ira gore badimo ba ka mo lapeng le a ba mo tsebe ene le yena ga a ba tsebe and then o kgonne jwang go tsena ka jarateng ya badimo ba gabo batho ba moroka a be a tsena ka dikamoreng a dula fase a lebelela morwedi ya bona ka matlhong e kgonagala jwang badimo ba gabo batho ba ke e ka ba e kgonagala ka baka la gore ga ba ne protection goba ba weak goba jwang ka baka la gore gape motho o bontšha titiretse yo mo e leng gore a ba mo tsebe ene le yena ga a go tsebe e kgonagala jwang moroka yona e ne bophošo bo bontšhi kudu cause ge batho ba se batliša molato ka sega gabo rena ba gabo monna santse ba iše diaparo ba ye go
go tsebisha ba ka mola re amogela ngwana and then re amogela ngwana mosadi o mmagare ga monyaka a tsebe gore o ka kua ga bo mogalabe so taba ya sesi le mogala wa geshu e no ba mmakatša mola le mola gore ga botse go diragetše mara e mpontšha e le gore no e tloga e nyaka go nyakiwa kudunyana and then re tle re kgone go bona gore ga botse bothata bo bogolo ebile ba sesi goba ebile bo a buti na ka gore potšišo ga o kwa go botšha koko ke re ba go file maele a mabiwang godimo ga seemo se so koko a re a tsebe ebile monno wa seng ka mmona so ga e no molato ngwana o nako a ile ga gabo o feditše matšatši a maka ya le ga gabo le laetše koko le ya tswa le ya kae ga botse wena o tsotsi man wena ga botse o ke gale o phela bophelo ba botsotsi motho ke tsotsi moroka ene go ne le polelo ye nngwe ya Sepedi ya gore ngwana ngwanyana ke tšhomi ya mmaga o ra gore o be o palela ko go potelela le mmago o mmotse dinnete tša gago tša bophelo wena nna batswadi ba ka ba straight thata mo e leng gore ga ba tsenela go ne nako e ngwano a ileng a ya kua ga bopapage wa mo tlogela nakonyana di-houranyana go ba letšatši wa tseba wa ke botšiša potšwe moroka go ne le malapa a mangwe a kwana le dilo tše di-snacks go ka be go diragala ke a azuma a ke re ba dirile jwalo e no ba kgopolo yaka go ne malapa a mangwe moroka a sa tswafeng kapa a seneng dihlong tša gore ba no re ba tseba gore morwa a bona ga a nyala motho ba tšee bana ba bona ba ba khunamiše fase ene bana ba sene mathata so ke ne le go nagana gore dilo tše kgaetšedi ya rena a bolelang gore di a direga go ka be go ile gwa no re o mongwe wa borakgadi ya bana ba go ba kokwa ge go ba tate mogolo ge go ba papage a no khunama mola a khunamela ngwano because go ba batho ba bo ngwana wo ke reng dilo tše di diragalang ngwana wo ke dilo tša boloi tše e leng gore baloi ba nyaka go sotla mmago bana ba le bana ba ke mara ba etla ka dirithi tša botate mogolo wa bana ba le kokwa bona a ke tsebe man bana ba medimo ya babaka medimo e bakang bana ba le ngwana le gare o kwatetše papage o kgone mo kore ngwana o nyaka papage and problem ke pelo ya mmage e nganga le kgopolo e re monna e tswa pelo e re šalla kore mola go yena go kgopolo tše pedi ge monna o a mo gobatša o gopola papa go bana ba gage kore pelo e ngangišana le kgopolo mo go yena and then ge pelo e ngangišana le kgopolo mo go wena and then le medimo ya geno e thoma go tsena ka gare and then gore ga a dutse le bana ba wa ba botša ka papa go bona wa ba ko bana ba nyaka papa go bona nnete ba kwiša bohloko gore papa go bona ga a ba fepe bafana nke o ishe ka mo thakotse o ne mengwe ga mekae na le 15 o dia grade man grade 10 oh, that's good o naganang go nagana ka papago go tlang mo go wena gore go nagana ka papago go tla eng mo go wena go ba go diagala papa I won't think in wa munyaka ya yena ke shota ka yena ka matšatši a mang o shota ka yena ge go diragala eng so mohlomongwe ke bona gore mama ka a gona fota mona le mo so ke hloka yena gore yena tla nthuše ka pelotšedi o ile wa tipotšiša gore ka mokgwa wena o monyakang yena wa go nyaka na o ile wa tipotšiša ke fela ke dipotšiša ka matšatši a mang gore wa nyaka na and then karabo o kry-a ya mohutama ge o tipotšiša gore mara e ka ba papa ka wa nyaka nna o karabo o kry-a eng ke no fela maatle bie ka ba ka tlogela ka rago ke tisitša nako ka tlhoke ke nyakana le ena
because the reason why ke botsiša Morokane banna ba bantši ba feila go kwešiša gore lerato le ba swantšeng ba leiše ko baneng a se la tšhelete fela wa tseba ka nako nngwe go no ba le ngwana gago o dule le yena le sware dikgang ke karolo ye nngwe e bohlokwa kudu bophelong ba ngwana and then ngwana o gola a tseba le go kwešiša gore ka botse nna papa ka wa nthata mara papa ka o no be a bethega gore a kgone go nthabiša ka 1 2 3 4 mara lerato le ngwana a tlo le kwešišang gabotse ebile a ba te kgothatsa ka lona ke la gore go nne le bana ba bo papa go bona ba ba support mara ba sa kgone go ba le bona ba bolla le bona ba ba fa maele ba ragelana dibolo so yena papa ge ga mo feselo mara papa ge is there ba ba ka moka ba swara dikgang mo lemoša ka bophelo ba di-teenagers ka bophelo ba di-stage wa tseba gore ga go nne ntwe monate ya go swana leo bona papa go mthago papa go mošimano a re o bad mohlomong le yena o ne mabaka a gage mara ke no bona o kare o butse gepe e kgolo between yena le mfano re sa bale mmage ka gore mmage ba pallane ya o bona malome ka kapa ke nyako go hlalosetša ntho ngwe ka bana o bona ge re bolela ka ngwana batho ba bantši ba ne go tšea taba e simple go na le basadi ba bantši ba hladileng ba ganetšang banna ba bona bana ba bona le ge ba ba support go ne le banna ba ba hladileng ba dutše le bana ba gana bomma go bona ba ba bona le ge ile gore bomma go bana bao a ba ne selo gore maybe ba supporta bana ba ka gare ga hlalano goba e ka ba lenyalane ga la nyalana monna ga swanela gore dintwa tša gage le mosadi wa gage di tsene godimo ga bana ngwana o go bala mogopolo ka pela kudu ebile ga a sa bone papage ene ngwana wa ileng a tsebišwa ga bo papage go boima kudu go montšha ga bo papage ngwana ga a swana le o nyaka papage gopola re ngwana o godile go ne mabaka mang a gore o tlo kere ke mošimane mmage o tlo palela ko go mogala ngwana o fetša a tsena ka gare ga dilo tša go seleka because a hlokile kgalemo ya papage so ngwano ga di dire gore a nyake papage wa mo gore ke nyaka papa ene go tlo ba boima go mmeola gore a be le monna o mongwe ka lebaka la bana ba because ba ba nyaka papa go bona ene seemo se papa go bona a se dirang bana ba ga se sona re bolela nnete ke riwa o ka se lahle bana if mosadi o dia phoso kgalema mosadi ya gago o hlokomele bana ba gago o tlo ba jwa go sasa o tlo ba hloka bana ba tla be ba bereka tšhuana modimo ga e lahle wa e lota ene ngwana wa e leng gore o gola boima so a nyakana le wena papa tšatši le o mo kry-ya o mo kgantšha o sa le mola banneng gore ke ngwanaka a ka ne go botša lentšu le le tee gare ga banna ba wa te tshola bophelo ba gago ka moka ebile wa ba mo swara ka sekgopi ene go be go se go swanela so monno o nyaka papage ene mmage o rata papage ene mmage ga ne le bana ba o bolela ka papa go bana ba ene mma go bana ba o dumile gore nkebe papa go bana ba monyetši fela go padi so se nna nka mo fa maele ka sona sese ke gore sese pheta ditaelo phethele bophelo ba gago pheta ditaelo phethele bana ba gago re a bona wa morata nete fela go boima gore re go fe maele ka lebaka la gore o re ga a supporte bana ge nke ba supporta bana be go le bonolo gore rena re go fe maele so go bohloko go fa maele godimo ga motho o sa kgoneng go kopana le ena mara potsišo ya ka shi ke eng se o mo kwešišitšeng bohloko ka sona gore a tswe go wena a ba ngale le bana gobana a ka se ba ngale fela a ka se go tlogele fela a ka se go fe bana fela o mo dirile eng ga nke be ke tseba nke be ke na le phetogo ya seo go ya ka wena ge o tšea tlhaloganyo wa gago o e bušetša morago o bona o ka re o kapa o gopola eng se o ileng mohlomongwe wa se dira a se ratela bela sebakanyana gannyana a ke gopola
go pole ne Moroka a e kgona ga le malome ka kapa monna ka seno sepela a gone monno a ka reng ka gare ga lapa la gage go ne le thabo a no tšea beke a tsamaya a ela ruri a ngala bana a ngala mosadi a se bolele le mosadi a se bolele le bana ba gage monna no tšea beke a tsamaya nka batho mo go monna a tsamaya go santse go be le message ye ntwanyane nnyane yone e santse be gone a re tše go tloga ge se a imile a ntšha tšhelete a rae go ntšha mpa re boe re tšee stepe sa bobedi sa go palela ke go romela batho kua ga bo sesi re boe re tšee gape ka bana ba ba latelang mošimano ba e leng gore se se padileng ko go mošimanola le mo go ba bangwe ba se padileng and then re boe gape re lebelele gape gore a kry bua le nna ke bala dilo tse ke dikweleng ke boe gape ke lebelele gore sese o be a e tla nnoši lesogana le kgatla ke ge le ija digwara le sa nyake go tseba gore na bana ba ka enkane o sa phentše o e tla le bana ye nngwe o dutse le kgaitsedi a rena mo go ne le bana ba bararo ka mogare a go ne le boroko ba ga bo lekgarebe le ga botsebe so a re no re mohlho mongwe kgaitsedi a rena le ena go ka be go ne le dilo tše a di dirileng okay it's fine mara go tloga mathomong gape monno ebile le shaidi go tloga mathomong kore a senka bošaidi ba ga bo a bonagala mo tseleng bo bonagetše ka day one ene wa ikwa gore mošimano go nduane ntwe ya gore papa ge ba ntšhitše tšhelete a re ba ye go montšha e ka no ba gona e ka no be le mathomo a e kwa ntwe e ka no be e le mathomo a e kwa gore e bana go ile go a thukintšhiwe ke sa le ngwana ene e thomile go mo affecta because it's not a good thing to gore motho a e kwentweo especially ka nako eso ya e boima mara a ke botšiše koko a re no tsena ka lapeng la gago gannyane bophelo bo buang a boraete ntate Kakapa le tla iša ke mang ke bophelo nna ke ne le bana ba tshirelago bašimanyana ba bararo le banyana ba bararo o kwa mafelelo ke nna o ke last born wa mathomo ngwanyana ke ne le bana ba babedi o dikisitse bagadi wa bobedi o ne le ngwana o moteng o a bereka ena mafelo a kgwedi o tla gae o berekela kgole a re tle bašimanyana mošimanyana wa mathomo mo go banyana ba ka moka o dintšhitše mo lapeng ke nyetse ka ena a tloga ka mo nyadiša a ga motse mogala bja nyetseng o mo nyetesa lo monnyane a tsena sekolo a fetša a bereka mo a bereka ntshedi a mo tsogela makgwantse ba mo tšea ba mo iša ka nabeng tša ka ntle ya ba motho a kgomeletseng mo bophelong ga ke mo nyadiša a ilo nyaka ntlo gana kua o makgweng go tloga mowe ke tlo kwa mosadi a mphounela mpotša gore o tlogile o tšulo nyaka tatago a madi a fihla mowe ga tatago a madi a mmotša gore wa tseba gore o sohla mmago na ene o roga mmago nna ga o mpona ke itša a se tato a mphileng fade ke leng go yona ya tabe e bohloko mara o nyetše ke nna ke nyetše ke monno moo tate o ile a tlogela mma nka se tlogele monno o a nyetšego mma se ka tlogela saka la motumonaka a re mang nna ko otla ke badimo ba bankotlago ke ilo nyaka ena tatago yeo a go belegego a tloga
a nyaka tatago yeo a mmelegeo a mo hwetša a re ee ke nna a re jalo a re ke nyaka thuso o kgopela gore o mphasetse ntšeiše le pasa a re and then ye a re ke a sotlhega mokgalane a re ke kgopela gore o bolela le motswadi ya gagwe le go mmago pele o itlama nna go nna gata o tlile go papa gagwe Steve Basa gagwe a sa tswa phethela le bakhwedi a ya go wena mmotsa re ntala ke a sotlhega tshwenya ke sedile a re and then a re ba re ko phasa a re na ga o dire gore ka di-offo ke ye le wene na ke kgone ya le wene ba go phasetša re a go stress o no se kaya nna ke tle ke phasa a re lo phasa kang a re ba re ka nku a re aowa nku ga e phase ngwana ka re a e ka sega ga bo bona ka re ba phasa ka nku mogala jole le ena nna ga fitlha wa mbotse o ko gomo gore ke taba ja banne ela wa tsoga o ya kua ba fitlha kua ela ba mo phasetša ba phetse mo phasetša ba tloga jala ba sa mmotsa mo gore ba ile tšhentšha ganeng ba tloga ba ile tšhentšha ganeng o bitsa foletsoko ai go tloga mola mothola wa šebelekana mmerekong le tloga mmerekong ba tšea ditšhelete o ba le dintho o ba le dikoloi mosadi bana o tlogetse lapa le o tlogetse mosadi e dula ka mokhukhung a bereke ye mosehla setla ka njwana ga mpolediše ga re founela a founele motho a nyako go bona motho family ya mmagwe ya mpammago a nyako le mogala ke le dilo motšhentšhedile ga re kwa batho ba re botsa ba re e mosehla a ke bona vele ke a ba bona mahlatsa a gona mannyane a mebereko fela maresego a masogare ka boka ga bona ba letiri banyana bašimanyana ba bona e sale ba bannyane mara se ba bannyane ka motlhoo se ba bannyane ka motlhoo mara wa pala mo manyalong a ke tsebe gore sedimo sona se reng ore ke baloi a ke tsebe wa tseba moroka ge o bona mme a tlhalosa mo ke fupela ke sesego ka tabe botlhoko ga kaka wa tseba taba tša bana ba go nyalwa ka bomma go bona le bana ba bomma go bona ba seng banyalwa re dula re ba eletša ka meo ge mmago a se a nyalwa borota ga ge le mogolo ga se phoso gore o tsebe ga bopapago ga se phoso o ka no bonda le bona ge ba ne le mediro wa ya wa phetha mediro le bona e fela o seke wa dumela ba go iša titikwaneng ba re ba ya go go phasetša ba ya go go direla eng ke segiša ke ge ngwana a tloga go monna wa mo godišitšeng a monyetšeng ka mmage a ya go papage a re ke tshwenya ke badimo ga a tseka o kena papage a ne bothata papage o re le nna sefane se ke se berekišang se ke sa stepfather le nna ke papa a ke berekiše sefane sa gaga wa bona gore papa go mothako o be a tukwišiša gabotse and then yena ka mahlale mohlomong le dikeletšo tša beng a dikereya a tloga a tshela papage a ya go nyaka mogala ba belegileng papage a mo hwetša ba mo diretše ba mo phaseditše after moo go diregileng ka dilo tša gagwe wa tseba gore batho re kgona go phasa ra se kgone go phasolla go ntwa le ge ke nyala ngwana mosadi ka ngwana gape ngwana o laka ga maubane ba mme ga ko badimong ba ga maubane ba be ba mofa le maina ko ga maubane ka moka ga ona and then ge yena a tloga ga a sa tlala semaubane se a re banna re dirolola jwang gore maina a ntlogele le badimo ba ba ka moga maubane ba ntlogele then nna ke ya go thoma badimo ba ka ba bamsa le maina a mamsa a bona ka kapa ge re bolela ka tlala
batho ba itšea sempolo tla ene tlhalo ke nto nngwe e leng gore motho o santse a e nagane gore malome ka kapa ge ke tlala ke tse ke ya go dira eng mosadi o kgona go dula bogadi nako e telele mo gongwe a kry-a ba thwasa le koo bogadi a be le dintompa le koo bogadi a be le bana dilo tša gage di atlega ka morago mosadi wa rena ke a tlala ebile ke tšea bana o lebetse gore ke tse dilo tše ke dirile ka medimo goba maatla a bagalabe ba gabo mogalago ene ke gahlantšhitše medimo ya ka mo bophelong to ke nyakang go e lemoša sese ke gore ge o ne ngwana le motho o se ka tšea gore mo bophelong le tlo phela ka lerato go fitlhelela lekwa go ne le ntho e bitswang di-challenge ande di-challenge ga di thome ka rena di-challenge di thomile ka bokoko wa rena ngwano wena le papa ge lene mathata a lena ene mathata a lena le leng ka gare ga ona go ka botšha koko gore yena le papa go ba bile le mathata makae o ka kry-a gago e le a mannyane so nto go ka e lebelela ga ya thoma mo go wena e thomile ka lapeng la gedi a ya thoma mo e thomile ka lapeng la gedi ngwana o laola ke medimo wa bopapa ge le ya ga bommane and then ka lapeng ge badimo ba tsena ba kry-a e le gore ka gare ga lapa le gona le tšhetšherekana modimo mo le o mongwe le ka go šireletša ngwana wa gage ge badimo ba bona mmago ngwana a le senyeng ba kwešiša gore badimo ba genu ka bo bona ba ne le tlhakatlhakana badimo ba gabo bana ba ba kgona go tla ba nyake bana ba ke kgopela go botšhapodiso ko o tlhabile mara go le ngwano a ka mogare ga lapa a nyakang fane ya bopapang yena o mathomong wa bona fane malome ka kafa ge mosadi a tlabile re gahlantšha medimo ya gabo le medimo ya bana ene batho ba nto ngwe batho ba tsantseng ba itšhišitše re nyala ka tšhelete ge re fetša go nyala ka tšhelete re reka diphoofolo tše e leng gore ke tša go gahlantšha medimo ka tšhelete diphoofolo tše letšatši le re di hlaba go phasa malome go phasa rakgadi go phasa batho ba meloko ka go fapana ka lebaka la go rela ke rena ba gahlantšha medimo bana ba mme a tlileng le bona bo malome wa bona malome ka kapa ba swantse ba ye go ba laelela gae gore tsebang gore bana ba ge le banyaka ka lebaka la gore be ba sale bo papa go bona be ba sabe mo banyana tsebang gore bana ba le ba sepedi ba ile ga moredi bana ba banyeditse ke mang ke moredi a kere mosadi o kgone monyala ka bana ba bane o kry-e bana ba ba fapana ka difana ge nna kere ke a nyala ke le moreno ke mmereko wa gabo mosadi gore ba gabo mosadi ba ye go tšea bana ba ba iše sebatauleng ba ye go ba phasetša ba ye go botša badimo gore bana ba ga ba sale ba ka mo gae mo gongwe ba gankadileng bana ba ke lena ba fanetša ga bo papa go bana ba jamane tsebang gore bana ba sepela ba ya kae ba nyala ke moremi bana ba ga ba fita kua ga moremi ba seke ba tshwenya ba ga moremi ge ba fita kua bana ba ga moremi ba ba amogele gobane ge ba fita ga moremi bo ba tia mane jwale koko ke mo ngwana o a ileng gae ya go nyaka thuso a palela ko go thusega ka lebaka la gore ngwana ga ya ga bo papa ga tsanetse go ba le botelele jwale bothata ba bana ba matšatšia ba nyaka fane jaaka bo papa go bona ba sepela ba ne ba nnong a re ga ne sedimo se kgona go tshwenya ngwana mara a go be le distepe tša maleba tše e leng gore ngwana re tla re ge re mo isa ra tseba re ya mo phasetša badimo ba molokola ge re bolela ka badimo se batho ba swanetseng go tseba gore re bolela ka botatemogolo wa rena ba ba tsebang setso
batho ba bantši ba gatlantšha setso le believe. Setso ke setso ka bo sona se dikebise mnoši, a se believe. Setso ke setso re se kry-ile le setso se sena gabone. Tate mogolo wa ka wa tseba gore ka setso se sena gabo ngwana o reiwa dilo ke sebewa se believe. So ge ngwana a etla bogadi a etla le mmaga re mo fa leina, and badimo ba tseba gore leina le ngwana a santse a le amogela. And ge ba bolela ka badimo ba fa madi ba se ba tia ngwana, re kgone go ya mo poleke ba e bitsang gore ke sebataoleng goba motlhareng wa goma goba solong, ra ya go phasetsa ngwane badimo ba mofologa batho ba sa motlhong fela go pala ge e le gore ngwaneo ba gabo ba ile ba monyana nkwa ga botsa ke re go so lapa la gago le tlhakatlhakane le ne le bothata ba le tswaletse manyalo le ne le fisa le ne le tlhakatlhakane godimo ga bana ba gago ba tlo bereka mare ye ba e berekelang wena o le mmago bona o ka sebeng. And-e ke nyaka go lemoša batho se sengwe ka lebaka la gore ka bommago bona baswa ba bantši matšatši a rena ge re bereka re phediša basadi ba rena go feta bommago rena. Tšatši le basadi ba bathoma ba re bontšha dikgala re a boa rollela mola go bommago rena ba le e leng gore re be re ba swere maratha re sa ba bone gore ke batswadi ba rena. Wa bona bana ba gago koko ge ba bereka ba sa go direle seo, rapela modimo botša modimo o botše badimo llela go ba geno. ngwana yo ke bolelang ka ena wa mošimanyana e be le monnanna mo go lapa la ke dula ka gare ga ntlo e nngwe a fa stifa sa gago koloi ka nako ye a mo file go yona gore ba dira ntho nngwe le nngwe ka molapeng a e lwa ka ntho nngwe le nngwe ka molapeng tate ka pautse dijang ga nka ba ise mara go folo shebele kana mo go wena a ke wa tseba koko go ne le phoso ye nngwe baswa re a edile phoso e kgolokgolo and-e a se phoso nnyane baswa ge re fetša go kry-a basadi malome ka kang re lebala bomma gore mara motlang basadi ba ba re kwešiše bohloko re gopola bomma gore baswa ba bantši moswa o kgona go ja bogobe ka nama ya leina a fete mmage a feletse šemo a re ke fepa mosadi wa ka mmaga a bone go latsa dikgatlhisi tša go ngwala tša maina motlang mosadi wa moroba pele sa mathomo sa dira mo mama o tlogetse dikoloi tse pedi mosadi o dinametse tša mafakafatsetsa a ke go dula ka mokhuting a ke go botsa mo tlogele ga a tsebe tsa se dirang ke mosetlha mo rapediše dilo tša tša gago bohloko ke mosetlha ntate moreng di tlologa ke mosetlha o ka re ke legafo kore mamanto ke nyakang go go botsa mo bophelong baswa ba bantši re thabiša basadi ba rena go feta bomma goreng ene re tepotša gore re a tseba go feta bomma goreng motswadi a ka se go belege wa tla wa boa wa tseba go feta ena motswadi a ka se go belege wa tla wa tseba go bolela go feta ena motswadi a ka se go belege wa tla wa tseba go mo kgala go feta yena ka mokgwa go fetang baswa ba bantši re wela ka gara ga mathata gobane ge ka nako ge e le bose re tshaba le basadi ba rena re lebetse gore ka le lengwe la gore o lebelela go o thaba le mosadi o thaba le mmaga ge o thaba le mosadi o le monna mosadi yena o thaba le mmaga wena mmago ga ebe motho e tlo ba motho motlang o mo kositse boteng wa bona mo lefatsheng go le motho o mongwe ba re ke modimo o nyaka sa siametseng go go ntšha dipedi tša nako go le bose a go bontsha tsona gore lebelela and a go bontšha ona ka nako e thata so ka iša pele gole ija se modimo
ngwana gago ga a phepe ba ena a nyakang go ba fela mara letšatši le nako di etse tša gage tša gore a tla fitla kunyame mo wena re mama ke a go botsa ke re baswa o kgona go tla le dijo o fete mmago a sene dijo mara go ne mosadi wa ka fetang mmago a sene dijo go mmatsene ka lapeng la mmagaja mara rena banna ra edila nto re feta mmago rena mo le papa go rena mo re ye go ja le mosadi go mmago rena ba bone dikgatodi ke dikgaong ke bophelo mmatete ke bophelo mmatete ene ka bophelo bo re bophelang a go ne mo re yang thabiša mmago mosadi ga a fihla bogadi o swanetse a thabiše mmatswana mosadi ga a ka ba tšhomi ya mmatswana monna o tlo mo rata kudu-kudu le go feta ka lebaka la gore o rata mmage ene ebile o tlo bopa lerato godimo ga mmage gone jale o ra re mama ngwana gago o swanetse gore a phadime jwang e le gore o kusitse modimo wa gage gape modimo wa mathomo wa ngwana gago ko wena o ra re wena go o kwele botlhoko le modimo wa gage o mofe modimo o santseng a re ga a mo rapela a mofa go feta wena a gone modimo e leng gore ngwana a ka rapela thapelo tša gage di a kwala mmatswala ka ga thabile wena mmaga pelo ya gage e rothama a e kgona gago mo re bophelong ande se nna nka go botsa mmago ke gore dilo tše dingwe ga di direga ipotse gore ke nako a tsone ke lebelele dikarabo go wena di etsa wankwa ngwana wa gago o se ka tepotsa gore o thabile go sa leng ka gare ga sone ngwana wa gago o ka gare ga diketane o nyaka go tswa ga a tsene mo dikeng tsa ya maemela ngwana gago ya maemela ngwana wa gago a gone motho a ka nna ke nyaka ka tsebe ngwana gago go feta wena a gone motho a ka tsebe ngwana gago go feta wena ngwana wa gago o ka gare ga digaka mamasoko onkwa o thabiša batho ba bangwe ba thabile bo mmatswale ba bantši ka montle mara batswadi ba ba kgonyana ka kwa botlhoko ba rothiša meoko tlogetse mosadi o tlogetse bana ko le o dula mokhukhung nna ga a dula mokhukhung koloi tša gage di tlang o di šile motseng wa gagwe o tlhapile matsogo a ra mosadi a reša o mošile le ntlo le dipego wena le mosadi o le ya kwana re re kwana gannyane le yena monne o tse go sepela o mokwateng wa tseba mama mo bophelong le ngwana gagwa e ba le bothata ke maikarabelo a makoti le mmatswale go ya maemela makoti a sample wena le makoti le bakileng ao o re wa e morwa ya motlogetse ke mmotsa ke re morwa ke go tlogetse mara ga a dileleng o dula bokuku ko nyakile setele o dula bokuku wa bona banna o go botsa ka banna re goga boima banna re robale ka malapeng basadi le a re omana gore monna o bona gore ka kapa gore ke be le khutso kampane ke nyake motse sekgweng mo e leng gore go kgonagala nka tsogela ntlo ya 10 room ka nyaka mokhukhu ka dula and then ka tsoga ka fao ka tsoga ke le phisi ka kgona go nagana ka bophelo wa bona monna ka tlogele motse fela ene banna ba bantši ba tlogetse metse basadi ba bantši ba tšea gore banna ba ba loile no a ba loile melomo basadi ka bophara ba ntheleditse basadi ba gešo e le banna ya lerata thata go bogolo melomo wa bona a go nente botlhoko lenkele botlhoko la go tshwana ke gore malome ka kago go santse o robale mosadi wa go roga go santse o tšhaiše o gopotse go agae mosadi o go emetse go o fika o wa go roga o mmerekong ke founu o a roga o ka gae o a roga o ka kamoreng o a roga nna a santse a phele ka o ka lebelela ngwanong that's why ke re bophelo ba gage bo ka gare ga dikgang
ga monna a sala a tlogela le dikoloi a tlogela dilo ka moka a ya go dula mokhukhu go lena e santse be sign ya go bontsha gore motho go bile le option tse pedi mo go lena go tepolaya le go ya go nyaka mo ka matlhatsa badimo ba gabo ba mo file option ya gore a sepela a ye go dula nnong ntwa ya monna o le mosadi o e nyaka gore le bitse meloko le dulele fase le bolela go ngallana ga gago koko le makoti go ka se Mmagwe a re, ka teke ke mmoditseng ka la re kopana re teng. E tlile re ga e fitlha, a founela motsala, a botsa motsala, o botse mokgwa wa gago, nka teke ke mmago makoti. Nka tle ke sa tla, ke a mmolella ka teke. A ke tsebe. ga se bia ye nngwe teng Ka bea ye nngwe gape. A re nka teke gona ke a e fitlha. Ka napile mokgalajwa re sa re tsebe. and then lena mama ga se nke le ba le kgopolo ya gore le tefale le bua ga bodisa Re be re re a. Date e re be re e beileng, re be re sa re batleng. Re be re ya go bona, ba re ba monyanyeng. Ya bobedi gape ra e bea ba re ba lefung. Motala a napile a re a re dile ga ba re jang. E tlo re bona ka nako ba nyakileng ba tlo a senke ba etsa tsholo ke gale ke 5 years ore ke bua go bokae nna 8 years ke ba fepetse ngwana mosadi o a bereka go ne le mmereko a o berekang o ba tlogela ngwana a ne le 3 months ke fepile bana ba ngwanake a ba šiesa le ba bannyane a ba gola ke ga ba tsene mmago a senke a ba fepa e ba fepa ke nne be ke nyaka gore bana ba morwa ke ba fepe ke nne o ba tšere e bua le bona ga bona mo makoti a dula ngwana le ya go tseba mma ke a go tseba le feleditsene go bola le makoti ka mafelelo ke tlo bolela jwa le wena ka gore le re ba re o dira mo difounung o mpolokile go tshwana le ena monna gago o mpolokile ga ke sa bolela le sona ga se nke go a fitlha nako mo e leng gore o ile wa eletsana le mokgalabe gore le tlogeleng taba tša difounung ke le tefaleng le nkua seneng ka morago le yeng go bodisana le makoti ka nako nngwa mokgaladi o ile a mpotsa re o ile a mo founela ge dikoma tše di tlo tswa a re o santse gore a iše ngwana toneng le o makoti a re ee go lokile ke botsa ke motala a re ee go lokile itse nako ga e fitlha motala a re ke etla ke tlo mo tšea mo lokišetse mo ke tlo mo tšea a re ga a gona o ile ga a dina ga be ga go pake le yena a se ka tlhamfula mama gape makoti o le monyetsi ka dikgomo ke makoti a leng ee re monyetse bara ra motlhabiše o a tla motlhabise ee wa ele sa motlhabise itse ka nako e re tlo motlhabise ke ga go tsena dilo tse monna o ba le ka o ba se ka mo nageng yaka makgwa e ba mo išitse ka kwa re tseba gore ga a boa mara a monyaketse ntho makgweng a re jwale e tlo ba monyanya ga a boa ka kua moše o tlo ri a monyanya mare dikgomo tsona re di isitse wa ikwisitse e santse re monyanyela o tlo o dule ka go thoma go tsena tsona ditaba tseo tša bona ke sa tsebeng gore ba bakileng moroka nna ke no nyaka go bontšha lebaka fela la gore ge re bolela ka seng a re boleleng ka seng re se ka tšea setšo ra se apeša ditlhaka re se ke ra tšea setšo ra se bea ka mokgwa o se tlo favang rena kapa re se nyakang ka setšo sa ga borena ngwana ge a se mmage ge a se a nyalwa o borota ga gabo mogolo so ntwe e swanetseng e diriwe go mošimane a ke tsebe gore ke taelo ya mohuta mamara ke buiša re wena o tlo e tseba ene o naye and e swantse e direge gore nke ge e ka ba mokgekolo o sese a mmoneng ka nnete ga se baloi ba tlile ka seriti sa mogalabowe ke yena mogalabow o swantse a ntšhiwe ka molapeng la bo batho and then mokgekolo a bonang ke mošimane
o swantse a rakiwe mo go ngwaneng and then o tletle a bua ge e ka ba go tla a diragala ka gore baratani re le gore mola re re ba tlhalane ba boelana ge go ka tle go a diragala gore sesi a tle a boelane le papa go bana bake then e tle e ba gona badimo ba ga bo papa go ngwano ba apara ngwano mola e le gore ba dirile ntlo e right ba tlabetse mmara gone jwale badimo ba ga bo papa go ngwano mokgalabu ge e le gore o ne sebete sa go tsena ka mo dikamoreng tša a tsene ka mo kgorong ya batho ba ba tsenele ka dikamoreng no go swantse go be le taelo ya go montšha ka mola and then go be le taelo ya gore mokgekolo a tla iša ngwano a tloge mo ngwaneng o ga a borote mo ngwaneng o ngwane o borota ga bommala ke ra ge e ka ba re a re reša re bolela ka setso mo jwale ngwane o swantse ga ge a bona bakgekolo a bone bakgekolo ba bommala e seng bakgekolo ba bangwe ba e leng gore a ba tsene ke ra ge e ka ba re bolela ka setso ka nnete o bona malome ka kapa ge re ya setsong ba ga bo papa go ngwano ga ba tshwanela go tshwenya ngwano gore ba be ba feleletse e le gore ba mo latelela ka gabo unless if sesi le papage ba ile ge ngwana ga a fitlha kua ga bo papage ba tšhia ngwana ba go poteletsa ba moša ditikwane ba mokgase ke boletse jwalo le mmegile a sanka la mmega šošo unless ba e dirile wena o sa tsene ngwana o ke go fitlha ka ga bo papage o kry-ile ma wena le mokgekolo le ile ka ledula wa mofa ngwana a re o swana le ramogolo wa monno e seng ramogolo wa ngwana o swana le tate mogolo wa ngwana and then a senape a re bakgalaberela mo betse ngwana a phasa o ba goga seneita a o mo phasedi ke nagana gore ngwana ba mmegile ke nagana gore ngwana ba mmegile ngwana o ka se morete o sa mmege malome ka kapa o gopole gore batho ba bagolo ge ngwana ga a šala a fitlha ka gae sa mathomo se ba se dirang di tloga fela ba no re ba galana re lebogile lesea le mogodišeng le mošireletseng so that's why ngwana a tshwenya ke badimo so ngwana o ke gabotse o hloka go beiwa fase a fiwe maele le counseling a kgone go loka le gabotse so thuso yona o tla e kry-a thuso yona o tlo e kwele a ke tse re ka fa bathieletse nakonyana ra kwa gore bona ba reng Yeah, 064-858-2771, 064-858-2771. You will tell the Joey can net Ruri, Kimutse Community Radio, Yalakota Shop, La Selagaya Nafa, 96 number. Zero 648582771 068582771 ditaba ke tsona tše magageshu ditaba ke tsona tše le dikwelego ka moka ga tsona go ne le WhatsApp mo MSRS Dumela MSRS Omomoye MSRS Omomoye Dumela
0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela MCRS MCRS dumela MCRS o mo moyeng MCRS o mo moyeng dumela ina ta goeletša wena mmago bana ba bara kgabela ka pitšeng tse kgolo hloka ina ke rata go goeletša wena mmago bana ba bararo ba e leng gore tata gona o ile a ne go šia ntle le lebaka re basadi re ba bantšhe re fetile ka gare ga diemo tša go swana le tšeo o sena lebaka monna mo hlomphile mo file lerato mo file tše ka mo fela a no ithatela se yena ya se ratang a sa se boneng ko ntle rena se re sa se tsebeng re le batswadi re ka se ba confirm gore ke eng se ba se ratang le se ba se nyaka bophelong fela re šetše le masea ba re file ngwana ebile re a godiša ka lerato modimo o na le morero ka maphelo goba ke re ka masea a re file ngwana gore lebaka le ba le tletše lefaseng e tlo ba bana ba e leng gore nka reng o ka moso ba lefase le bo matsong a bana bao e bone ke bona di-leader tša rena tša ka moso ba tlo ba di-doctor ba tlo ba dingaka ba tlo ba di-pilot whatsoever but se e leng gore ke rata go kgothatsa tlhokaina ka sona kore a se ke ba te tshola ka bana ba a rate bana ba a ba mogele ebile ba godiše ka mogao ke ba kgopelela go modimo re modimo a ba fe mogao ba go le gabotse e be bana ba go hlompha ba be le kgopolo ye botse gore mago bona ebile a ba godiša seng ka ba latlha go tshwana le tata go bona jwale ke a ba kgopela bana ba ke dipelo tša bona le bona di thuta ba fetša dikolo hloka ena ngwanešong ke modimo ka go thuša bontate moreno ba le thuše le fole mme bophelo ba gago le wena bo be bo botse o kgone go berekela bana ba gago le bokamoso ba lena bo be bo botse le lelapa la mme le lona le thušege modimo le tšhogofatše a tramana makamang RDP ya thambele MCRS mo moyeng dumela thobela le gona re gona le kae ka kapa a re gona ke a le leboga ke lebogela go tsena ka kapa ya me tšwela pele ntate manyathela re go theeleditše ya ka kapa wa tseba ke kgatlha ke ka kapa wa tseba ke kgatlha ke ntate manyathela ke kgopetše re le tšweleng pele re le theeleditše ya gona le bothatanyana mo mogaleng se se nkgatlhang ke gore ke namile ke tlo ya kwa ka ba kgopela gore ke nyakišiše ka tabe ye ka gore ebile ke wa family ke ragolo a gae mosong o ragolo a mang ke ragolo ya setlogolwana tlogolwane seo tshwantseng se e komeng o bolela ka ngwana makoti goba ka wa morwedi o re nang le yena ka mo ke ragolo go thoma ka mme lesogana le o tshwantseng le e komeng le lefe ntate manyathela a kere o bolela ka gore ba re ngwana tshwantse a ye komeng mang tshwantse a ye komeng ke kole o bolela ka gore ba re ngwana ba re le tshwantse a ye komeng ke ra gore lena le ra kgolwa mang lena ke ra kgolwa go thoma ka mme lesoga ke a ba tseba ba ga manyathela ke ba tseba go fetsa leso ntate manyathela ke ra gore le tseba ba re neng le bona ka mo goba le tseba ba bafe
thoma ka ba amogaga mahala ntate Manyathela ntate Manyathela ntate Manyathela ntate Manyathela Manyathela o mara a ke tsebe man ba boletse ka taba tša dikoma mo gore mang ba mo lokišetša ba re o ile ga bommage ga malomage wela a re sa tseba gore ga re ke ra kgolwa mamang ebile o tla ya go inyakišiša ga botse tabewe o bolela ka ola wa makoti ka kua goba o bolela ka wo goba jwang a retse emsereso mo moyeng le kae a re gona rra lena ke Dineo Talana a bolelang a re ya go amogela Tala ausi address ke mo fang yona ke gore a tšee mama ba tsamaye ba ye ga bon tata bana ya ba ile phasela bana gona ba ile ba diang ba ile ba phasela okay le ge e le gore momona a sa monyake gore bana ba be right e le gore o ge le lebeletše le bona o ka re bana ba nyaka go phasetšwa bana ba santse re ba phasetswe badimo ba bona ba banyaka okay o motho wa setšo ke motho wa setšo jale go ya ka setšo kgaetšedi ya ka ge ngwana mmage a se a nyalwa o borota kae go borota ga bommage bogolo ga bommage mogolo and then ba bopapa ge ba kgona go feta ba bopapa ge ba seng ba nyala mmage ba kgona go ba ka godimo ga ba bommage aowa and then ge e ka ba ngwana ge mmage a se a nyalwa ba gabo ga bane maatla jalo ba swantse ba ye go phasetšwa ga botata go bona ba ba nyaka jwang ba se ba nyala mma bona a ke re bana ba ba tshwenya o direla gore bana ba ba satlho ba ba tshwenya goba ba ka ya le bona solong okay ba ba phasetša gona ka setšo ke re ge re bolela ka setšo a ke re ngwanetšo re bolela ka setšo ka re ke kolo gore motho wa setšo motho wa setšo badimo ba ga bommago ngwano ba reng ge ba bopapa go ngwano ba tshwenya bana ba mola ba se ba nyala mma bona ke ra ka setšo kgaetšedi yaka hello 06.5827710685277 MCRS mo moyeng dumela MCRS dumela MCRS dumela ra go amogela motse community radio Thobela le kae re gona ra le bona nna ke no rata go leboga nae le tsotlhe le mo ka tse ke di kwa mo ipitse tse golo re bolela le mang kae ke di bona tse tsang motete re a leboga Khaya ge e ka nnete ruri le rutega le khwetša maele ba bantse ntšhira pero nna re mogola re no utlwa bara a kore a re ditse gore ke nnete di sontse direge mara ka yonanole re kgone kuša gore ke nnete di sontse direge re a leboga Khaya medisetse professor moremi ka mowe thobela le kae re gona le kae kgaetšedi yaka rona ke re ngwago moso yo mapholo ke bolaya le wena awa ngwago moso a suona le tseneng ga botse tšatšing la go sasa ke re ai be mašatsingmatlhogana le go lena tsela pele le go thuša setšhaba ke no re tla ria gole re tla go thuša re tla go rapediša gore le wena go sasa ge ba bangwe ba fiwa le wena o fiwe se sengwe ke leboga thank you kgaetšedi ke mošimo o monate thank you Khaya 06485827771
0648582771 ye o itheleditše go ye ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM wa tseba taba ya setšo taba ya setšo ka re e ne le go gakantšha kudu ka gore le lena le mangaka profile e tlhalose ka tsele tee ya go kwagala gore ya nnete kie mara ke nagana gore tšatši le lengwe go tla ba le nako mo e leng gore gabotse e tlo discussiwa gabotse taba e mcrs mo moyeng dumela thobela le gona a re teng ke Maleka mo mpeleng re a leboga Mr. Maleka a ne ke utlwile tse dintho le bua yona ba mosimane ena ding go fetseng ya mamate a go nyaka sefata se seng ya wa bona re mare ba sokodisa o ba sokodisa because wa bona re ko costa re ke nyaka mosadi le bana o re ne ya ke bana ke ka gore ona ba gola mo ba dira be ana su okay Mr. Maleka 0648582771 Ndana akele tamisheng le na le tate Moremi le bo hlokaina ke re eshe ya tamishang ke kharibang kwa re nena o swanela ka uswana ba yena ke pula beauty thande ga ba rate ka moramogheletsana ta ja hlokaina tsa go hlokaina ke tšentši ke tše kgolo ke tše thata e di kuša bohloko se solo gore ne ba re kola ngwana mošimane bohloko gore o traumatize ka se sebaka ebile special a kwele tabela ya gore o nyakile ntšhiwa a itlo morobatša boroko nyaka counseling ka nnete so nna ke re tate Moremi thuša bana ba ga thuša tšhaba sa gago e ka spale ya leswa nne ke a tsaya gore le tlo e kgona moraga lenanego le ga lefela e tlabe šetse o tlile go ile tabe le kgonne ke re ba thuše tate Moremi tsena ka lapeng la mme o ke a kwa bohloko ka lebaka la morwagage o kwa bohloko bogologolo go a baba gore go diše ngwana bo a tla go hlanogele ke re go mogala jwa mokgekole o bontšhitše lerato go bana ba ka moka a ya le gore o nyetše mmeo ka moka ngwana o mmontšhitše lerato go tshwana le ngwana ya belegeng ke yena ke re tate Moremi hle ba thuše ba hlokaina ba be le bophelo jo bokaone ba thuše le ka lapeng la bo bona go loka ka moga wa modimo ya leboga ke re thank you re a leboga Black Beauty go tswa ka lefaseng la Ramokgeletsane 0648582771 19 minutes to 12 o'clock re sa swere taba mmagagesho ya kgaitšedi ya rena o e leng gore o ne le bana ba bararo le lesogana tsoko le o le sego la monyala ebile le senkeng le notla go samela mosamelo wa ka bogweng marangi ba nna gore bala bogweng go le bosiso bana na auso ba ka rabola ngwana ga tlola pele a tla dula le yena go bona gore auso ga hlalefa eba ya no MCRS mo moyeng dumela hello thobela le ka ntate ka ka ntate Moremi a re gona ra lena na re la ba re gonna ke na ke sa tsete a re a leboga ke na ga go bohlokwa gore ke se ka ipolela gore ke nna mang ke go tla gore ke ka ipolela gore ke nna mang a gona molato le amogetšo hlokaina taba le ya dimo le badimo ke thata ka kudu o ka kry-a ba bangwe batho ba go thuša ba ya ba go phasitsa ga bommago wa loka ba bangwe batho
ke a gana rena re a itseba ke ba bangwe ba noka like ba bangwe batho ba noka ba e bolela bare aowa ngwana ge mmaga a se a nyalwa ga se tswa ga bommaga warra maele a lena ko gore mo tabeng e re e swereng ka boripane a ke re kekoele ke le bolela gore bana ba ka kudu-kudu ebile ke kwa lena ntate ka kapa le ngangiša ba letšang ba laetša go bontšha gore bana ba a bae ba go bona ke bana gore a botsotsa go bona a re bangane a wa e kwa gabotse a re ngangišane re nyaka go kwešiša le go bontšhana ke ra gona le batlhaka tša dipotšiša ke re rena ditaba tsela ditira nna a se nna ngaka mara ke ile ka letwa go phasetswa gona ka mokgwa ba re ba go nyetswe o phasetswa ko mmago a nyetswe go apala jale rena re a ditseba se rena dingaka a re a phepola batho dilo tse di re diragetšela ditseba that is why ke butša ke re maele a gago on this issue o be o re go diragale eng ga go bana a tse bana ba ye ga botatsa go bona ba yo phasa kete gore a se ba banyala kete gore a se ba banyala tse senyetse bana ba bathong ba go bana tse bana ba yo ga botatsa go bona ba yo ba phasetse teng dilo di tla ema gabotse ba se ba ba phasetsa ga mo mma go bona nyetseng goba ga bo mma go bona di bereka mara a se bana ka moka ba di berekang rena re a di tseba re di bone tseo tse ya reng re go kwele wa ra o bušeletša nto tee gantši re go kwele molaetša wa gago kapa maele a gago ko gore kgaetšedi a tšee bana a ye go ba phasetša ga botata go bona le kwagetše re a leboga hle re a leboga 0648582771 0648582771 16 minutes to 12 o'clock moroka e re ke bušetše ka mo wena ka mo nke o na bana be ka yona ge o fetša o e tswalele o ba fe di-phone number a ke leboge malome ka kapa a ke leboge le ba theeletši ba ba letšitšeng ba file mebono ka go fapana sa mathomo se nka se bolelang ke gore taba ya ngwano o hloka counseling lentšu la le kweleng la gore papage o ile a bolawe ga le tlo dula gabotse mo mogopolong wa ngwana ga e tlo ba le botse mo mengwageng le tlile mo kuša bohloko mmago bana nka o bolele le kgopolo ya gago le pelo ya gago o fetše o decide gore o nyaka eng bana ba ke ba gago ga go gane motho mara o sala ka tlase ga batswadi ba gago o sa laola ke batswadi ba gago o ka se tšee decision o nnoši batswadi ba gago ba le gona koko bana ba le ba rieletša kere akere ba tshwenya ke badimo akere ba re ke ba gabo papa go bona ka ke kwa ga mokgo ke kgopela go ya go lebelela taba ye nna pele ke go kwa gore badimo ba gabo papa go bana ba ge ba ba tshwenya ba nyaka eng ya kgoši gona mma go bana ba le papa go bana ba le koko wa bana ba le tate mogolo wa bana ba dirile eng ya kgoši gore bana ba gabo bona ba tle ba ba nyake ke boe ke lebelele mma go bana ba gore ga botse o eme kae ya kgoši and then ke ye go tsena ka gare ga lapa la gago bana ba gago ba ba fa bana ba ba tlogela molato wa bana ke eng bana ba gago ge ba nyala ba hlala molato wa bana ke eng motheeletši wa feditšeng go letša ke a mo amogela ebile ke amogela molaetša gage malome ka kapa fela tabaši go boima go koko go rwala bana ba bararo
go a go nyaka ga bo papa go bana sa go tsebe ga bo papa go bana ba ba tsebang gore o la sesune le ngwana bo bona ebile ga se o motee ke ba babedi ke ba bararo bona ba paletse go go latella bana banna ba geshu a se mmereko wa bana go nyaka bo papa go bona ke mmereko wa rena bo papa go nyaka bana ba rena bana ga ba timetse bo papa re tšhabela bana ene mo re ba tšhabetseng re ya go tseba so bo papa a re belle maekarabelo gore ga bo bana ba re tsebe gore le mohlang ba ga bo badimo ba rena ba tshwenya ba ga bo bana ba tsebe gore ga bo rena ke kae ngwana go ka mo phasetša ga bo papage ba se ba monyala mohlang o sesi a kry-a monna monyala ba lo ba phasetša kae e re kutswe nakonyaneng nyane ka molao wa segaga bo rena ge mosadi a etša sesi so ge nka re nna ke le moroka ka re ke a monyala ba ga bo mama santse ba tšee bana ba ba iše sebataoleng go ba dirapeng tša ga bo bona ba ye go ba phasetša ba ye go botša badimo ba ga bo bona gore bana ba sepela ba ga moremi badimo ba madi ba ska tla ba tshwenya bana ba go ba nna ga ba fihla ka gae bana ba nna ko ba phasetša setšo sa segaga bo rena ga se swane le sa Setebele ga se swane le sa Mazulu ga se swane le Maswati ke mola ke reng go ya ka ditšo go fapana ka molao ngwana wa dumeletseng go phasa ga bo papage ke ngwana wa Mozulu gobane ngwana Mozulu ge mosadi re monyala Mazulu ga ba ngwana ga a sepele le mmage ngwana o šala ka gae e ba ngwana koko o emetše papage ga e tla go monyala so ba ga bo rena ba laelelwa wa ba phasetša gore ngwana o a sepela badimo ge le banyaka le banyakeleng kae bana ba tšhentšhitše ba bitša faneng tša ga mokete that's why le leina re ba re elela ga ga bo rena gobane re ka se tsamere ya go nyaka ga ga bo papa go bana monna ga e ba le mosadi le ngwana o ba ikemišeditše gore ngwanoo ke tlile mo hlokomela ene ngwanoo ke tla mo tsebiša badimo ba gešo ene ngwana o tla re ga e ba le mathata ke tla mo emela go nnyele bana ba ba tshwenya ke medimo ao papa go bona ga gona one kokwa ngwana o bone gore ngwana gage o le ngwana ga atla go latela lesea le a le boneng le tlile ka gae gape ke ne nnete gore ge e le gore ke nnete ngwana o tshwenya ke kokwage ge e le gore kokwage o robetse go ra re badimo santse ba be ba itia kokwage mo baleng gona gore wena koko ga o ne nnete lesea le tlile ka ga gago wa no humola ngwana motho a ba boeletša ba le ngwana ba boeletša ba le ngwana jwale ka bogolo ge o bona ngwana a kukile ngwana e bila go fa ena re kwa morwago wa o se wa šala ngwana morago wa go tseba ga bo ngwana go ne le kgonagala gore o ka kry-a badimo ba itia kokwao ba sa mo itiele gore ba nyakao ba mo itiela gore ga a ne nnete o tlogetše taba ya e bona nka se fe mme ngwana mme a fetša no dula sentse a nyake go tseba gore na ngwana wena o tla le ngwana ga geno ke kae ge nke bo wa tlhokofalle ka kua ga ga bo monno be ba tlo motšea ba mmoloke goba be ba tlo nyaka go tseba gore ga ga bo ke kae mogekolo badimo ba mmušetša morago ba raya go lokiša dilo ene ga a santse a tla lokiše dilo o khwetša e le gore mo santšeng a lokiše dilo kotlo ya a e otlwang o otlela ngwane gobane ga a sepediša dilo tša ngwane ga botse so badimo ga ba tshwenya motho gore tshwanetse re tsebe gore sa mathomo ba nyakang so taba ya sesi re tlo e šala morago dilo re tlo di lokiša ba theeletše melaetša ya lena e bile bohlokwa kudu re tlo thušana ke leboga kudu go boledišana le lena maele a lena ka mehla ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago bana ba re tla thušana ra bona gore ba thuša jwang ba ba nyakang go tla ga moremi re ya kry-agala mo ga Matlala Ramošibo gauso le Letamo difounu tša rena ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 ke lebogile kudu go boledišana le lena ka kua Facebook re a kry-agala go Dr. Mremi
DR Mremi le tlo e bona ena le 150 followers so le no ya mola go yona le tlo re kereya magageshu molaetso monnyane shu vale e leng gore ba romela batho tšhelete ba re ke Mremi a re ke tlotla ka malapeng nna ga ke latelele batho ga ke romelo tšhelete a ke phekole ka phone a ke dire di online consultation ga o nnyaka o tla ka gae ska romela motho tšhelete a re o tlo go phekola ska romela motho tšhelete a re no ke tlo go thwasisha online a ke thwasishi batho online so ke a le gopela gore magae shuti tlhokomeleng borara ke bo bontši kudu ka montle batho ba tlo huma ka lena ge le ka se tlhokomele ska dumela go romela motho tšhelete wa reng ke nyaka tšhelete mmotse gore o dula kae ene ge motho a re ke nyaka tšhelete se ke bo wa tsoga o rietse motho e-wallet botša motho re romele account number ya gago and then account number yeo ga fetša go romela yona e verify mo ga Mremi romela yona o e verify re go botša gore account number e ra e tseba gore jwang but account number ya ga Mremi e leng gona e no re di Molepo a gone account number ye nngwe ye o tlo e bonang ye sa boleleng ka Molepo go bona account number e balafane ye nngwe ga se yona nna ga ke e tsebe yeo ke a leboga malome ka kapa ke lebogile bo abuti Kenny bo abuti Lucky le abuti Morare ka mola le abuti Malefo ke leboga kudu malome ka kapa le ba le ba rena ba le tšatši ke a leboga re a leboga Moroka a re a leboga khaitšedi yaka ke sa bušeletša ene ke a tekwa mo tabeng mo go rena ga gone Mzulu ga gone Mondebele so ka mantšwa a mangwe e ra gore ngwana wa lena le ngwana wa rena kwa kgomo a swa madi now a gone ngwana o tlang go motse wa muša ga bopapa ge ba re o ya go phasetswa ka mare o nyake taelo ya go hlatswa bana ba gore bana ba ke ba borope ga bo bona mogolo ka dilo ka moka gore le go sasa go ka kopana le lesogana la re le tlo go nyala o se kwa tla kry-a go ne le badimo ba bararo mo ngwaneng e swantse e be badimo ba babedi ba geno le ba ko wena o tla beng o nyalwa gona batho re se ke ra gakanega sa mathomo ga senke go e ba le kgolagano magareng ga batswadi ba gago le batswadi ba bo motho wa gago a kere and then ge o senke go e ba le kgolagano go ira gore le badimo ga senke go e ba le kgolagano ga go ne modimo wa letello wa ka no tsenang ka lapeng la batho a fitla a dimanda ka mola ba sa motsebe ke a e bušeletša gape a se nna ngaka ke mo profeta ga go ne modimo wo a ka tsenang ka lapeng la batho le ba sa motsebeng go lona a fitla a dimanda ka mo go ne le badimo ba gona ba e leng gore ba swantse ba bomakalle ba mokgotse ene ge e ka ba wa batella then ba swantse ba lwe le yena so ga ke dumele tabeng ya gore go ne modimo o mongwe wa swantse a shwatlhele ka malapeng a mangwe a fitlhe ka mo a dimande ba sa motsebe ngwana wa gago ba dirile phoso ba mo phaseditše wena a o tsebe ba mo phaseditše ngwana kua ga botataga tsona direto tše ba beng ba mokuka ba mo phosetša godimo ba tšhelatšhela metsoko fase wena o nagana re ba a kgoga ba be ba phasetša ngwana so yona phaso yewe e swantse e diriwe gore e tloge mo ngwaneng o and then ngwano a borotega ga bo mogolo gore le go sa se go kerile monna wa go ratang ka nnete a re o nyaka go nyala then bana ba basketle ya ba di shitiša tseleng ya gago ya lethabo la lenyalo ke a leboga mtsele jo motse community radio gona fela go 96 number 3 FM go bile monate go ba lena from 9 o'clock until 12 o'clock re le no la masatsi leng ka lentšho a la Calvin Magopa o tlo sepela lena go fitla gona fale e ring ya bokae ka kapa e re ile ya boraro ge ile ga jwa le gona nna ke no ba moromo tšha maubane ke tšwele